aku masaknya tadi pagi ya teman-teman. Ini wis matang, aku tinggal ganti tempat. Ini tak icip rasanya wis mantap. Bagaimana tidak mantap? Bung dikasih nyonya ya. Ini jadi nanti malam aku makan ini. Warna ya. Satu hitam, satu putih. Nah, isinya ya. Seperti ini teman-teman, isi jos. Yang namanya cakwe, ono telur, ono itu. Oh, I like. Tapi enaknya itu loh. Pakai abon ikan. Nah, ini wajahnya brand apa? Italian Life Store, teman-teman. Italian Life Store. Tambahin minyak. Punya telur ya, jeruk sama laos, cabai sama bawang putih, ono tahu, bumbu balado merah, sama ini dikasih nyonya rebung. Cepet banget matangnya. Sambal tomat, mengandung tomat ya. Bumbunya tambahin gula garam. Nggak tahu ini apa artinya. Ini nasi ini. Bang men. Oh. Bang ni. Hồng lô bò hay hành tô là不要卖。可以吧？你拿讲讲。这不见了，红椒红糟啊，红椒红糟。没有啦。快起来！嗨 ，hello， 你好。马上能压哦。哦，那个早上卖7算60就好。就这个处理。这个都是我们的。谢谢老板。哦。这个也是吗？对。哦，这个我们家的啦。这个多数了，这个多数了。因为他没有卖这个，我要去买。对呀，木瓜啦，木瓜。我是那个啦。都炸的没有。等一下，等一下。少卖这股了。来，好了，拿一个这口，拿一个。谢谢老板。哎，拜拜。拜拜，拜拜。ini bakul apa? 天哪！我们去下面啊。哎，ต้นนั้น有甜，ต้นนั้นใช่比较贵。它刚才这炸有啦，我会哈。
明天才。当然。那香蕉太太说要带去阿妈。啊？来，看不用摆太厉害。这个才好看。对阿拉也好看。我感觉都也很好看。这个太小了不好看，大大的才好看。彩彩没有吃一半。没有，不要。哦，一整颗。哎，我们再去买。他什么时候来？然后来了会电话。Sembahyang nggak boleh pakai topi.没有听到，没有听到。啊！你迄工迄下又毋是啦，你落鸟鼠家毋来甲伊倒去，跟鸟鼠毋来甲伊倒去藏啦，三张拢找无人，找无是啦，是啦，所以讲毋是啦，小姐。Kali tu ya. Mai香蕉。哎，来买香蕉。这个放去冷藏。Bawa ke ama. Beli buahnya lumayan banyak, ono tomat, ono mukwa, ono buah jeruk, buah paisyanku ya, buah markisa. Ini buah kesukaannya ama ya, termasuk ama suka teman-teman, anggur. Mbokku tuku gorengan. Goreng. Beli rebon lagi. 100 ml. Daging sapi. Tianhua. Ayam ya, beli 2 kotak, adik mau datang. Bawang merah, samyang, daun labu siam, brokoli. Oh, 太太一还没付钱。付了啦，他说算，他帮我少算1000块。我们刚回去，里面有没有？他还没有回去哦。对啊，我们现在7块的，要不要？好了，不然200块耶。对呀。放回来。啊，没有。应该就。来看看哦。都是什么物件？菜脯，加迄个。红瓜仔宝，哦，我也总共是想的咧，结果去有人去买去啊，我搁退你200块，我唔知，我以为你忘，我以为你搞到，好，我先退你钱啊，后抓你家好啊，好啊。我们到家都找不到了吧？卡电咧，互你一个卡。我去车顶摕呢，米豆酱咧，早一个买6罐，是水鱼，啊袂使饲姜，饲鸭仔菜心，啊你我先摕你200块。你要刚一点仔食饭嘛？你刚一点很好吃，你会讲啊有影好食，你平看嘛，刚一个。不要用手，等一下坏掉的。你刚一个10块买。可以用手吗？我有用那个，这刀啊，你直接干。好食呢，顺的。你的后头搁搞我盘，无伊要搞我买6罐。好食吼，有甘吼。这味道酱呢？这个是黄豆，老板。对，黄豆可以蒸鱼、炒麻婆豆腐、豆包、炒菜也可以。炒。够啦。
老啦，好啦，甲你留啦。嘿，老2万啦。你出来当时才有我出来。我逐个工嘛出来。我来会记来。谢。我投钱。我知道他会算错，哎。对呀。我老公，啊，那他算的为什么会算错？我说我也不晓得。我也都可以讲搞。啊，春天给你做什么？我在这啊，头脑900啊。要不一包菜包，啊，搁一个迄个啊，面会汤，对我不好。哪有可能？哪？哦，好吃啊，才在吃完呢。人家拢有叫我直接提啊。因为早你拢知影，因习惯吃咸菜，咸菜最好。这起码这是你家种的。对啊。你这边出来。卖掉了，便宜卖了。两样。好啊。无看。它太热了啦，随便卖。它原本都比这贵很多，就是随便卖。要不半买半相送。对了，我知影。这个是不买，快掉。排队才能在后面。你的是什么，老板娘？那个尾鱼，哎，黑白，要辣吗？小量一点点就一点点。我把你都60嘛，我100给你，我50拿回来的，那我现在再拿40啊。拿了40。好，谢谢。紫米嘛哈。黑白。就是看伊无人去进来进来。哦，现在那个60啦。对。哎，来，我来。我要黑白。谢谢。哎，一个放肉松，一个放鱼松。我要大辣，老板。他要大辣。都黑白的哈。黑白。对，2个。哎，啊，我一个小辣，他一个大辣。啊，他是放鱼嘛哈。鱼没有鱼松。哦，鱼松。他是喜欢鱼松的，啊，我是大辣。对。啊，我是肉松。好。中午吃这个啊，好吃。啊，你什么都。不是，本来这个好吃，真的。它的辣是过辣，很好吃。哎，老板娘，我100块给你。是。这一个20块给你租这边。我说是60。对。啊，120。是。好，来。鱼松大辣。对，鱼松大辣。黑白。对，都黑白的，2个都黑白的。以前我买黑了，啊。天天的老板。啊，对啊，米其林有来买啊。哈哈。因为我很喜欢这个。你喜欢这个？对，我朋友也很喜欢。我好开心啊！哦，谢谢老板。谢谢你们。好吃。谢谢你们。我也是黑白哦。啊，你也是黑白，你是肉松啊？哎，我肉松。我台湾人出黑松。你不吃辣哈？哎，我小辣。小辣老板。哎，小辣还 OK，可以。台湾人吃肉松。哎，台湾人吃肉松。是啊，他妹妹不能吃。对呀。对。黑虾。啊，那个素的。哦，素的也有。我看这黑边呢。啊，这是肉松。哦，我看这黑边啊。啊。我来做2号。不用，他自己拿。他要个人做，对。这样，来，妹妹，要吃谢谢，谢谢。谢谢你了。好。谢谢，拜。它很干净哦。他也这太不干净。饭团。哦，今天一个无挂的。好，那。Bunga itu cantik ya digantung-gantung. Ini mawar itu cantik kayak mawar itu. Selingkuhan dia. Nah, halo assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Jayu, semangat. Nah, ini ceritanya nyonyaku itu persiapan besok itu mau ke rumahnya Ama bilangnya teman-teman, atau bilangnya itu ziarah kubur, atau kalau di sini orang bilangnya itu sembahyangan kubur, saumu. Jadi nanti tuh adik nyonyaku yang dari Taichung itu kebetulan katanya naik bis rombongan
teman-temannya nginep di hotel, terus nanti adik nyonya itu kesini teman-teman, bibi nomor 3 sama bibi terakhir sama adiknya yang nomor 2 itu. Besok itu ke rumahnya Ama, yaitu ziarah kubur, yaitu membawa apa yang Ama suka selama hidup di dunia. Misalkan selama hidup di dunia, buah yang Ama suka itu misalkan buah papaya, anggur, sama pisang, nanti nyonya aku bawain. Kalau misalkan nyonya suka makan, ada satu kue yang nyonya suka yang ada di jalan sana, agak lumayan jauh, aku nanti pinjam sepeda dari Mbak Bro, aku nanti ngontel naik sepeda ke sana. Sebenarnya aku suruh jalan kaki teman-teman, jalan kaki pelan-pelan sampai sana. Tapi untungnya aku hari ini belum puasa ya teman-teman. Aku juga dibeliin nasi ketan supaya kuat katanya, supaya kuat berjalan sampai tujuan. Terus ini nyonya aku membeli ikan ya, beli ikan lumayan banyak. Harga ikan di Taiwan tuh memang mahal banget teman-teman. Nah ini nasi ketan. Kalau separuh putih, separuh hitam itu jatuhnya lebih mahal teman-teman. Harganya jatuhnya ke harga 60 NT. Kemarin aku beli hitam semua ketan itu cuman 55 NT. Agak mahal dikit. Nah ini nyonya aku membeli sedikit pisang sama bayam. Nyonya aku suka banget makan bayam ya. Bayam dimasak sama iwak teri. Kenapa kita tadi balik lagi ke pasar? Nyonya aku tuh kalau belanja teman-teman, belanja tapi lupa nggak dibawa kayak gitu. Belanja ketinggalan. Dulu itu pernah juga belanja hilang, wis beberapa kali sebenarnya. Ya ora kaget lah, ora apa-apa. Teman-teman. Ini ikannya banyak banget tadi kan teman-teman. Jutaan ini harganya. 5 juta. Iwak di sini memang mahal ya. Aku gak ngerti iwak apa ya, gak paham jenenge. Di sini masih ada banyak ya. Ini iwak laut teman-teman. Bojone ini nelayan, jadi memang beliau tuh iwaknya fresh dan seger. Ini dikasih ke nyonya aku semua sebanyak ini. Aku nggak kasih lihat satu. Fermentasi kacang kedelai. Ini pisang teman-teman. Ini pisang yang ibaratnya itu pisang yoji tanpa obat-obatan gitu. Begini itu harganya 70 NT teman-teman, 35.000 rupiah, mahal. Nah, aku sebelum pergi membeli kue, aku tak makan ini dulu ya teman-teman. Soalnya ini kalau dibiarkan dingin dia bakalan keras. Jadi harus tak makan dulu. Nah, ini 2 warna ya. Satu hitam, satu putih. Nah, seperti ini ya. Belah isinya ya. Seperti ini teman-teman, isi jos. Nah, di sini ono yang namanya cakwe, ono telur, ono itu apa itu lobak putih, fermentasi lobak putih dan lain-lain. Kita tuh makan itu sebenarnya dikepel. Bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini nasi ketannya tuh bener-bener Q. Sebenarnya makannya tuh kayak gini teman-teman, kayak gini. Enak. Ini tuh tiap tahun naik harga teman-teman. Dulu aku pertama kali kesini tuh 35 NT, 45, sekarang 55, 60. Oh, I like.
Pedas, asin, manis, gurih, ketannya kenyal ya. Kriuk-kriuknya dari cakwe. Mantap banget teman-teman. Ketan ini tuh tipe-tipe yang apa ya bilangnya ya, QQ gitu teman-teman. Dia bukan yang lembek, tapi dia tuh kering. Harus dimakan panas rekomendasinya. Ini yang putih. Ada telurnya. Ini hari ini tuh dikit apanya namanya. Itu asinane lobak putih. Kemarin banyak. Tapi enaknya itu loh. Pakai abon ikan. Jadi sambalnya ini tuh mirip-mirip sambal bawang teman-teman. Kayak cabai yang digoreng, kasih bawang putih, gula, garam, micin gitu. Aku selama di sini tuh belum pernah diajak yang namanya sembahyangan kubur, belum pernah teman-teman. Orang Taiwan kebanyakan itu dibakar teman-teman. Kayak mendiang kakek juga dibakar. Ama juga dibakar. Kita tuh makan ini kenyang teman-teman. Karena apa? Karena ketan banyak banget. Zaman dahulu kala tuh aku makan kayak gini tuh nggak cukup, nggak kenyang. Sekarang aku makan ini kenyang. Jadi seiring berjalannya waktu tuh sebenarnya porsi makanku tuh semakin sedikit. Memang ketan ketemu manis-manisnya abon itu enak. Kalau di Indonesia ketemu serundeng. Boleh juga dikasih ikan tuna kalengan. Saya kurang suka ikan tuna kalengan ya. Aku tuh suka makan ketan, tapi kalau misalkan aku kebanyakan makan ketan itu besesek teman-teman. Kadang itu sampai susah napas, karena aku kalau makan kan gak ukur ya. Aku mau beli bolu ya, untuk mendiang Ama. Sepeda ini punya Mbak. Aku lupa jamnya. Seperti ini. Nah, ini yang coklat ya, tacuan. 上面呢、对对对，可以，写在外面就好了嘛。对，可以，外面可以。 154哈。对。好，谢谢。这边154。它是154，这个。这个放这里。这好重哎。Ya. Ini. Aku rasanya capek banget.
Di sini ada dumpling ya. Dumplingnya ada 2. Ini tak masukin freezer. Apa ya, bitan teman-teman. Nah ini jadi makanan kesukaan Ama ya dibeli. 我就跟你讲，对，香你就唔知，就来讲呢啲啊。 Tengah 6 ya. Nyonya aku main macong ya teman-teman. Adik-adik balik semua karena besok itu sembahyangan kubur ke mendiang Ama. Kalau mendiang kakek itu beda lagi. Ini keluarga dari anak-anaknya Ama. Nah ini kuiti kasung ya teman-teman. Rebung koyok rebung kuning gitu loh teman-teman. Nah ini beda, ini rebungnya sama rebung salad itu beda. Nah seperti ini ya. Sukaan nyonya ini. Nah, seperti ini ya. Aku masaknya tadi pagi ya teman-teman. Ini wis matang, aku tinggal ganti tempat. Ini tak icip rasanya wis mantap. Ada pedas, manis, asin, gurih. Dadu warnanya merah banget karena ditambahin sambal balado instan itu. Bagaimana tidak mantap? Ya mantap. Aku nggak panasin lagi, nggak usah. Nah ini aku rebung dikasih nyonya ya. Ini jadi nanti malam aku makan ini. Mau masukin kulkas, ambil secukupnya ya. Jos kan. Nah banyak banget yang nanyain brand pancine nyonya. Ini brand nyonya itu Italian Life Store. Merek apa? Ya mereknya Italian Life Store teman-teman.